Vladimir tu بخيراتي دنگی امریکا و واشنگتن. گلک سپاس سر من. Vladimir از دخوازم به رفشا مروایی دست بکم یعنی دمها نها ور رفشا کردین سوریه چوایه چی دکاری بیشی؟ ولا أنا جي صفقاري جي داغركري ترك لأفرين بو 2 سال جبري ترك داغركري أفرين بو روشا أفرين تدزاني جبري أفرين زيادتر كرد بو بس أنا عرب بونه يعني جبو قالك خلقي إدلب خلقي غوتا وخلقي دين هاتين أفرينه وأنا جي سركاني جي وتل أبيض جي أنا جي روشا ديموغرافي جوهرتن هنا واردوغان جي بزلال دبيجي بخواد دبيجي قلت تركيا دخوازن 1 مليون كوچبر شان جبو او روشا رما اولية وتزاني او خلقي لتركيا كوچبري لتركي بو كوچبري سوريا زيدتر 3 مليون لتركي بو او همو خلقي نا خلقي باكوري سوريا رجاوا همو خلقي شام وحلب وإدلب ونازم چه يعني خلقي أصلي يعني خلقي باكوري سوريا رجاوا تركيا بركام بوا جبو بسا هفال مظلوم جي قلت اللي هو مظلوم جبو من قلت خطري ديموغرافي بر خطره وبراستي قصد هيزن ديمقراطي سوريا بر دترشي جبو تركيا دخوازن او ديموغرافي باكوري سوريا جوهرتنا وره يعني از خواستم ايش برسم پشتی وکشاندنا هیزن امریکی جی باکر روشت سوریه يعني تو وکی روجوان تو دمك لورج ماي ودو تشوتي جي نهات رفشا يعني تكيليا كردين سوريا وواشنطن چوا دنرخينه يعني تكيليا وان چوايه يعني شو قصدي دارنها والله او تكلين امريكا ويبقى قصده بردوامه مثلا امريكا نمايا لمانبي شراقه كوباني هيزن امريكا نمايا بس لباجاري يعني باجاري نيزيكا مثلا لديرزور هنا لحسكه هنا يعني بس يعني روشنا وكو جبري يعني هندكي باوري لقال امريكا هندكي ضعيف بوه جبركو امريكا تشتكي ناكن جبو ترك تاغير كاري سركاني وتل ابيض بو بس حتى أنا يعني تكلين بردوامها وأقربتشي هاي تركيا وأمريكا وقصد جي هيزن وان فكشاند هيزن عسكري لسنور همو فكشاند يعني 10 كيلومتر تقريبا لكوباني جي لسرك يعني سركاني دست تركا بس يعني وكو باجاري دريك وعموده يعني وكو هيزن عسكري نمايا بس أصايش هيزن هندره يعني تدكاري بيجي أو أقربس بجهاتية مرو دكاري بيجي والله أقربس هنا بس هندك جار يعني تفلي هاف هنا هندك جار مثلا جبري حفتكي ترك لقل يكي تياري بتشوك أو سترة يعني إيستا درون؟ يا تقريبا يعني أو يعني هندك جارجي شهر هنا بس ناوكو جبري او دخوازن هدف يك باجار بقرن بس حتى انا خطر هي تنازن بشروش داجي جبو اردوان جبري جي قوت جبو هرمكي دين يعني احتمال تركيا دخوازن ديسا كوباني اريج دكن جزيره جي اريج دكن كاس نازن يعني هفال مسلوم جي قوت يعني حتى انا خطر هي جبو جزيره وكوباني هي بس امريكا سوز دادن جبو اگر تركيا تشتك اريج دكن امريكا يعني وكو امبارغو جبو تركيا تشيدكن بس حتى انا روشا عندك نزل عليها كاس نازن تشاو تشيدين باشا از خواستم يجب برسم ام گلکی لسر مرواهی رفش مرواهی دسکنن او گلکی گرینگش خو بتایبت لی خلق لور دباری خو چوا دکن يعني اکونومیا گل لور چوایه ولا یکی پرسگریا پارا سوريا داركتيه وروشا بوري خربونه مثلا من شو كوباني يعني بازار لبازاري لسوقي يعني قالك كاس ناتشي لباس اگر مجبوره دتشين سوقي بس ناوك جبرك اوجي قالك منظمات جي لرجاوه دركتن يعني كارمان نما يجبو تركيا ريشكر اوجي منظمات انك ترسل جبو احتمال حكومه سوريا وغيرن باجار بس حتى انا تشتك وكو حكومات نافغرن بس لسنور دبارزم يعني بس حتى أنا روشا بوري برخراب جبركو أولي ريا داركتيه بس حتى أنا يعني يكي قراري يكي برياري حكومتي چا بيجا رفبريه خواسر يكي بريار هي جبو خلق هندكي
مثلا عبوری دپارێزن ji bo mesela hindek xwarin ji bo para gelek giran bûye yanî biha bûye ew xweserî hindek ji bo xelk hindekî alîkarin dikin ana yanî biryar hene ji bo alîkarin ji bo mesela petrol ji bo tiştekî dîne ji bo ana ji bo xelk pir giran bûye yanî petrol û tiştek giş giran bûye ji bo para Sûriye derketiye. Bihabûye. Baş e ez di dawî de ji ya dixwazim bipirsim yani tu pêşaroja Kurdên Sûriye çawa dinivî tu behsa hikûmeta Sûriyê jî kir yani wê tekliyekê di nav wan de çêbe li hevkirinekê çêbe di pêşarojê de tu çi dikarî bêjî li ser vê ya? Ara kes nazan li pêşaroja de çawa bû ji ber ku ana tevrî hev bû yanî Rûs hat, Amerîka hat, hêzin Amerîka jî kes sed û sed nazin ji ber ku heta ana wekû ji bo erbî dibêjî întîfak nebû legel hikûmetê Sûriye ew mecbûr e yekî yanî çivîn legel hikûmetê Sûrî çekin ji bo ew xweseriye û qesede hesede ew qarîvî berdewam dike bes heta ana hikûmetê Sûriye dibêje got kabul nake yani wekû xweserî û qesede qarîvî berdewam dike ew naxwaze yekî heremê taybet heye li Sûriye bes îhtimal Rûs dikarin hindekî zex dikin bes ji fikrê min heta ana yanî rewşê pir nezilale ji bo tiştekî resmî tune bû ne wekû mesela li Kurdistan herem heta ana li kanûn Kurdistan herem resmî ye bes heta ana li Bakurê Sûriye Rojava ew xweserî ne resmî ye ji bo Yani nasnameyê Kurdan neyê nas kirin? Wêr dixwazim. Ne wekû herem ne resmî ye ji ber ku mesela ew jî çivînê Cenef heye çivînê Astana heye yanî Kurd ne têr bûn yanî enkeset tevliye bûn bes wekû mesede û qesede tevliye nebû ew ji bo Rojava xetar e bes îhtimal yanî mesela şansî îhtimal Amerîka dibêje baş e ew jî mesede jî warin konferansê Cînêv yanî bes tu dizanî yanî Tirkiye jî pir zex dikin û hikûmetê Sûrî jî zex dikin eger tiştekî întîfak nebûye zehmet e Zehmet e. Gelekî spas dikin ji bo beşdarbûna te. serçava ser min Spas. gelek spas.